أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. Ya Allah, saksi kami ka yang memakin kami sa mga andawan Islam, yang memakin kami sa pananaw yan sa iman. Bismillahirrahmanirrahim. Si kung aran Allah ama saling gagaw ama kalimot. Amma yatasaalun antuna sugiran pamagisayan. Anin nabail azim atutul amala الذي هم فيه مختلفون السسران ندسرانون بكيونيون كلا سيعلمون نغنكيران ككتقون رمبو ثم كلا سيعلمون Orianyan nasabnar al-ketuko dirampu. Alam naj'alil arda mihada bami dabal yaslupa am yadumpas wal jibala autada gusto mga palaw ang mga pasak. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا Go ilad na miskano ang gaganapa وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا Ubiuliani suturugyo ang kadukka وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا Ubiuliani sugugoy anditaran وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا Gubiuliami sudaw-daw aipupaning kawiyagan وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا Gupimbala nami sukapuruan niyo sa pito ang mga bagar maana aso pito lapis sa langit وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا Gu miadeng kami sa palitaan amasindaw maana swalungan وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا Gu piakat turunami apun kumagabun suig amadakl linukhrij bihi habban wa nabata kaanami mapakagmaw sa sabaperkanyan supropran agumangato wa jannatin alfafa Aku mga pamumulan ang milapilapis Inna yawmal fasli kana miqata Mata naswalungan aku kuman Namya balaya waktu akapetu talabukan Yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja Si kwalungan Akayo pa ko sang kakala na makatali mo makano apis sigurong po. Wafutihatis sama'u fakanat abwaba Gu kalkaan sa langit na mabaloy ang mga paitaw. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba Gu mikayuntong sa mga palaw na baloy ang mga lupapok. Inna jahannama kanat mirsada mata na sunar ka jahannam
na yabtadiyan na may bubukkan na ayan. Littagina ma'aba akundudan umya mga kuwala. Labithina fiha ahqaba matatapsiranon sa tanitiasa. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا دا أكتا منيرانون أبقدنكو قدا أكينمون إلا حميما وغساقا أروار قبلك بويق أودنا جزاء وفاقا balas apinday kukal bakira na marata innahum kanu la yarjuna hisaba mata nasiran na yabtadiran nadiran ikalak suitungan wa kallabu bi ayatina killaba go piyakam bukagiran sumayatami satantu akapakambukag wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba nalawan taman na inisurat tamis kanyan ko daftar maana sulaf mahfuz fadhuku falan nazidakum illa azaba nataminyo kadadan ay pagmanamir kanu arwar ko siksa inna lil muttaqina mafaza mata nada na bagian umya mananggila mana asumya maratiya atarpa akapakadaya hadaiqa wa a'naba ang mga pamumulan, ang mga anggur. Wa kawa'iba at turaba, ang raga, amrsirsa. Wa ka'san dihaqa, gutagoy senuman at tutubira. La yasma'una fiha lawan wala killaba. Dakan giranon ailang guda kabukag jazaan min rabbika ta'an hisaba balasapun kukadnan ka apa memberian tarutuk Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman kadna no mga langit agus sulupa agus sunganin apaglutan ang kananadua askan yan sumasaling gagaw la yamlikuna minhu khitaba da pagkagakiranon bitiaray يوم يقوم الروح والملائكة صفا سيكولون التمندق سروح أقص مع ملائكة السساساب لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا دا أما قبتركران arwar sa ininan o Allah ama saling gagaw ako petero sa untol dhalika al-yawmul haqq gitu man sualong na benar faman sha'a attakhadha ila rabbihi ma'aba nasadan sa kabaya nambual sa darpa agkandudan sa ikukad na diyan إنا أنذرناكم عذابا قريبا متى نسمي نبيق اختيارنامي بيق اختيارنامي رقنوس السكس أمرني يوم ينظر
ينظر المرء ما قدمت يداه. Si kualungan akasan dengan utau sumyang galaba umbal alimanian. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Na matur yungkir ahai ubakubu nimbalu ya buter. Bismillahirrahmanirrahim. Sihikung aranu Allah ama saling gagaw ama kalimon. والنازعات غرقا. Ibad ku diinggagan tertumkau mana semua malaikat. والناشطات نشطا. Gusto pemanunggus sa mananay. والسابحات سبحا. Gusto pemanurun sa magaan. فالسابقات سبقا. Gusto pemangunakuna muna. فالمدبرات أمرا. Gusto gitu tandingan kusuguan ka paguyagung kaduden. يوم ترجف الراجفة. Si kualungan at tembeg supakatambeg. تتبعها الرادفة. matunduskan yan upakatundog. قلوب يومئذ واجفة. Sa mga puso sa lungan ito na maalak. أبصارها خاشعة. Sa mga kailayron na makasasanong. يقولون إنا لمردودون في الحافرة. Giran teroon bamatana sa kanong bamatana sa katanong na kikasuitan dan kuasa labetad mana kau yaguyag. أإذا كنا عظاما نخرة. At tiap-tiapan mabaluitan wa mga tulan amyang arupud. Qalu tilka idhan karratun khasira. Piturwiran agituman nasa mautu nakapakakasoy ang kalugi. فإنما هي زجرة واحدة. Nagyuto nasa timang buwalales. فإذا هم بالساهرة. Nasa mautu nasiran namatagusiran kulyaw lupa ang mga uyag-uyag. هل أتاك حديث موسى. Inu amyang kataling umarkano. So tutulan ku Musa. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Guni ay tawagarkan yan ukad na niyan si Kubalintad Asuti at pembetuan sa Tuwa. اذهب إلى فرعون إنه طغى. Sungka ko Fir'aun matanas kanyan namyang akwala. فقل هل لك إلى أن تزكى. Naturuangka ay nukkabayaka amasutika. وأهديك إلى ربك فتخشى. Go manggunanawakan saka kukadnan ka na makapananggila ka. فأراه الآية الكبرى. Na yakilay niya nun sutanda amala. فكذب وعصى. Napiakang bukagyan gusumyangka. ثم أدبر يسعى. Urian yan natumyalikod nadinggagaan. فحشر فنادى. Natumini mo sa tao gupya kalang kapiyan.
فقال أنا ربكم الأعلى sapitruyan asakan ituhan yu amapuro فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ini dan gunu Allah susiksa kumuri agusu paganay inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha matan adan amat tagus sayang atitu atuma kotau am alakun ku Allah antum ashaddu khalqan amis sama' banaya bas kanu imargunadanan antawasu langit timbalay niyan sa kanyan rafa samkaha fasawaha ini puroyan suka puroyan go pitung yan pipiak wa awtasha laylaha wa akhraja duhaha go piak kalibutang yan so gawiron ago piak kaliwanagyan so daun dauron wal arda ba'da dhalika dahaha gusulupa koreano to nagkayat yan أخرج منها ماءها ومرعاها Piyaka buat yanon suig rekanyan Agus mga pangnang konon Wal jibala arsaha Gusto mga palaw na piya makabukang yanon Mata'an lakum walian'alikum فإذا جاءت الطامة الكبرى pagpararakano agus sa mga ayan niyo na amay kamakataling umasok kulaw lamala yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a si kwalungan nakatad manumanusya suping kulaw lang yan وبرزت الجحيم لمن يرى go payagan sunaraka jahannam kupakaileron فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا nasuk man sutaw miyangakwala go miyatumoyan sukaw yagyag sa dunia فإن الجحيم هي المأوى نمتانا سنرق جحيم نجيوتو إدر بايان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى nasukman sumyalak sa kakadapan yan kukadnan yan nagupining kaniya na ginawa niyan ko kabay aribat fa innal jannata hiyal ma'wa namata na sa surga nagyuto idar pa yan يسألونك عن الساعة أيان مرساها ipagisiran ka subangkit o anday kapakadungko yan fima anta min dhikraya nabang kakiran ito kapakisabuti ila rabbika muntaha sibu kukadnan ka so kadan salanyan إنما أنت منذر من يخشاها نتنسخا نمتكا پمقاي كتيار كما لقرقنير كأنهم يوم يرونها لقيد أمتنسران كوالوان أقصان دنيرانون لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها na damini targiran ku dunia
arwar ko kagabi-gabi udi nasuka pita-pita. Bismillahirrahmanirrahim. Si kung aran Allah amasaling gagaw amakalimon. عبس وتولى أن جاءه الأعمى ميقرمون معنى سنبي قلت ميالكود ساكيا فقط لغمون أبوتا أسي عبد الله ابن أم مختوم وما يدريك لعله يزكى أنت وآ kapag ito ko niyan raka sa masikas kanyan napasuti أو يذكر فتنفعه الذكرى ودي napakin dao nama kangkiro na guna sundao amma man istaghna fa anta lahu tasadda nasutao amitram bisa nasaka na ayang kagi sagipaan wa ma alayka alla yazakka aknabar ka kisendit adinya nakapasuti wa amma man ja'aka yas'a nasab man sumyak marka amana namar wa huwa yakhsha asqanyan namalqan ku Allah fa عنه تلهى نسكا نائكر مرغكا كلا إنها تذكرة دينكوتو بوبو parumane mata anaya apa nanadem فمن شاء ذكره nasadan sakabaya na pananagminyan fi suhufin mukarramah matatabu ku mga kitab asaslaan marfu'atin mutahhara aipupuru asusutin biaidi safaratin kiramin barara minggulalan ko mga lima mga panunurat akisaslaan pagpamaungunutan kutilal insanu ma akfara imurkaan sa manusia mana sa manusia miyungkir saya na ada tarmiyan من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره أنتنا الشيء بقى بونيان سكيات نون والله ميقى بون سنطفة إلى النيان قبين ديان كيان ثم السبيل يسره Urian nasulalan na libudianon. Thumma amatahu faqbarah. Urian na ini sebab yan akya patay niyan na piyaki kubur yan. Thumma idha sha'a ansyarah. Urian na may kukabayan na uyag niyan po kalla lamma yaqdi ma amara sabnar danian gulalan suini sugun wallah falyanzur
فلينظر الإنسان إلى طعامه. Pamikiran ng manusia supang ng kanyan. Anna sababna al-ma'a sabba. Amatanas kami na inudami suig sa sampurna akaw duhod. Thumma shaqaqna al-arda shaqqa. Urian yan na piyakang batkadami sulupa sa maruni akan bebatkad. Fa'ambatna fiha habba. Na piyamakatu na miskanyan sa perperan. Wa inabaw wa qabba. Gu anggur agululatan. Wa zaytuna wa nakhla. Gu zaytun gu kurma. وحدائق غلبا mga pamulan mga ralabong وفاكهة وأبا mga hunga mga pautanutan متاعا لكم ولأنعامكم kaanyo kang gunay agusto mga ayaniyo. فإذا جاءت الصاخة نعمay kumakataling umasullalis يوم يفر المرء من أخيه sikwalungan apalaguyan o tao sa pagarinyan wa ummihi wa abihi gusto inayan gusto amayan wa sahibatihi wa bani gusto karumanyan gusto mga watayan likulli imri'in minhum yawma idhin sya'nun yughni umani sakiran sa alungan ito na ada na betad ang makatatambangon wujuh yawma idhin musfira adna mga paras sa alungan ito akisisigay dhahikatun mustabshira makakakala mabubaya wujuh yawma idhin alayha ghabara guwadan ang mga paras sa alungan ito masasalapot alupapak tarhaquha qatara kakukuluban sa malibutong ulaika humul kafaratul fajara siran man nasiran so miyamangungkir ang mga baradusa. Bismillahirrahmanirrahim. Si kung aran Allah ama saling gagaw ama kalimot. Idha syamsu kuwirat amay kasulangit nakuan sa sindaw. Wa idha nujumun kadarat wamay kasumanga bituon na mga ulog. Wa idha al-jibalu suyirat wamay kasumanga palaw na mamangi kayuntong. Wa idha al-isharu uttilat wamay kasumanga untang amawgat na indaraynon. Wa idha al-luhushu hushirat wamay kasumanga binatang na timuon. Wa idha al-biharu sujjirat wamay kasumanga kaludan napakakadagan. Wa idha nufusu zuwijat wamay kasumanga nyawa na itoon kumanga ganapian. Wa idha al-maw'udatu su'ilat wamay kasubagwaraga ay hinalabang uyag-uyag na iisya bi ayyi dhanbin
قتلت أنتنا يدوسا السبب إني بنون وإذا الصحف نشرت وميك السماء دفتر mana susuratan ku mengamal naqayatan wa idha as-samaa'u kushitat wa may kasulangit na pukasan ku darpayan wa idha al-jahimu su'irat wa may kasunar ka jahim na pakasukayaw wa idha jannatu uzlifat وما كسرغا نا إفقرني مانا أي فقرني كم يا مرتيا علمت نفس ما أحضرت نقد قانو جنوا سوبيتي غريان فلا أقسم بالخنس Sifaku saibut kumabitun asumbang sumedep al-jawaril kunnas apa malalagui apa mangigayib wal-layli idha as'as gusu gagawi igira apa kalibutun was-subhi idha tanaffas gusu kepita igra pakaliwana innahu laqawlu rasulin karim matan agya Qur'anaya natitu agi matru asuku asaslaan ذي قوة عند ذي العرش مكين mabugarsi ko kirk ko kapaar aadun apang katalian muta'in thumma amin pagkunutan ro kasasanan wama sahibukum bimajnun nada kubulay kayo manas Muhammad ibapambetanga ولقد رآه بالأفق المبين سبنار أم يلين ينسقنيان manas Jibril kusindadan ukailay sapuro ama payaw وما هو على الغيب بضنين gukna abanyan ini plegut sukatawanyan kudama payaw وما هو بقول شيطان رجيم قلنا بيقتروا الشيطان أبرديما فأين تذهبون نندق نسوم إن هو إلا ذكر للعالمين دا سلقوا سيا arwah sapananadum abagian mga kaadman liman syaa minkum an yastaqim si kutaw akabayan rakano akapakauntol yan wama tasyauna illa an yasha Allah illa شاء الله رب العالمين نداك بأريو إن انتسق بيا والله أقدنا نمقعد بسم الله الرحمن الرحيم سيكون غرن والله أما سلين غاو أما قلمون إذا السماء فطرت أمي كسلangit na mga bubangkag wa idhal kawakib tatharat wa may kasumanga bitom na mikayambar wa idhal biharu fujjirat nagu amay kasumanga kaludan na pakandanunaan وإذا القبور بعثرت
Guamay kasuma kubur na pamaklidin. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Nakatukano ginawa so piyakaw na niyan aguso piyakaw rin yan. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ay manusia, antunay miyakalimpang raka, kukadnan ka abaginawa. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. So, miyadan raka, gumitong raka piya, gumisukod raka. Fi ay suratin ma sya'a rakabak. Api antuna buntal ikabayan, napiakim buntal yan raka. كلا بل تكذبون بالدين سبنار أقنا كأنكر نيوس كوكومان وإن عليكم لحافظين أما تنتتو أنك سيسيا برقانو أما ملائكة كراما كاتبين Aki seslaan ang mga panunurat. Ya'lamuna ma taf'alun. Akatoniran sugin yung gulaulaan. Innal abrara lafi na'im. Matan asumya maratiya nakutagudan ko pakadarandang. Wa innal fujjar lafi jahim. Namatanan sa mga baralusa nagkatagudan ko naraka jahim. Yaslawnaha yawmaddin. Pumakasol sila noon walungan nakapumalas. Wama hum anha bighaibin. Na di sila noon mamakawa. Wama adraka ma yawmuddin. Na antawa imyakan daur ka hu antuna yalungan akapumalas. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Uriyan yan na antawa imyakan daur ka hu antuna yalungan akapumalas. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Sualungan ada amapu kepaar o isa ginawa ko isa ginawa may tubo kaso kukuman sa alungan ito na palad narko Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sikumaran wallah amasaling kagaw amakalimun. Wailul lil mutaffifin. Sangat asiksa abagyan ng mga palilimpang. Alladhina idha talu ala nasi yastawfun. Siran naigiram yaki pagasad siran ko mga manusia na pupakitarutup siran. Wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Naigiram pagasad siran o di napitimbangan niran siran na pupangurang siran. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Beri tatang kedau isar kanum. Beri tatang kedau siranu tua mataan. Asiran na paguyagan sirandan. Liyaumin azim. Si kualungan al-labya mala. Yawma yakumun nasu li rabbil alamin. Salungan
Sualo nga nakapakatindig ang mga manusia sa hadapan ukadnan o mga kaadanan. Kalla inna kitab al-fujjari lafi sijjin. Gudangkiran kamataan na sa kitab o mga baranusa nakatagudan ko sijjin. Wama adraka ma sijjin. Na anto imyakan daur ka o anto na isijjin. Kitabum marukum, kitab as-suratan. Wailun yawmaidhin lilmukadzibin. Sangat tersiksa salungan itu abagian umia mengungkir. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Sirang naungkir niran swalungan akapamalas. Wama yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Nada apung kiron arwar ko umani malawani abaradusa. Idza tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin. Ikira apa pengadianon sa mga ayatami naginian turon ang mga iringa ang mga kabukag o mga una. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sabnar akna kami tiap ku mga pusuiran suping galabukiran akan paradusa. Kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Sabnar amatana siran sa alungan ito nakarenting siran dan kukad na niran. Thumma innahum lasalul jahim. Urian yan namatana siran na makasul siran dan ku neraka jahim. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Urian naturun kiran agiyasu inung kirius kanyan. Kalla inna kitab al-abrari lafi illiyin. Sebenar amatana su kitab umyamaratiaya nakatagudan ko illiyin. Wama adraka ma illiyun. Na anta wa imyakan daurka o anto na illiyun. Kitabun marukum, kitab as-suratan. Yashhadu al-muqarrabun. Sesaksian itu o mga rarani ku Allah. Innal abrara lafi na'im. Mata nasumya marataya nakatagudan ku pakadarandang. Ala al-araik yanzurun. Si kumakanter agisiran bebanta-bantai. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Masasarinong ka ku mga parasiran susigay o kadarandang. Yusqawna min ra'iqin makhtum. Pupumakay naman siran kusut tiara apa parkatan. Khitamu mis ay parkatian na kasturi. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Parkatian na kasturi na makapantag saya na pumagarabaya supuk pumagarabaya. Mana
ku paunutan ku Allah. Wa mizajuhu min tasnim, gu sasawganutu sa tasnim. عينا يشرب بها المقربون, bulan ang pag-inom nito o mga rarani ko Allah. Inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun. Matanas sa mga baradusa na yabtadiran nagiran ikakala sumya marateya si sa dunia. Wa idha marru bihim yataghamazun, guigira siya gadaniran siran nagisiran kukrata. Wa idha qalabu ila ahlihim qalabu fakihin, guigira amyakan dudsiran ko mga talukiran na makandut siran apag kababaya siran. Wa idha ra'uhum qalu inna haulai ladallun, guira amya ileran siran naturon matan siranaya natitu amya ngadadag. وما أرسلوا عليهم حافظين, أقنب سيرا سيغو أكيسي سياب كيران. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون, نسألون يا نسيران أم يمرت يا naik kalairan semua kafir. Alal araik yanzurun, si siran kumakan tirinan agisiran bebanta-bantai. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun, ino minibalas ko mga kafir suping gulaw layran. Bismillahirrahmanirrahim. Idha as-sama'u anshaqqat, amay kasulangit na mga babansad. Wa idat wadinat li rabbiha wa huqqat, wa adinat li rabbiha wa huqqat, go maunot ko kadnanian kamya patutun. Wa idhal ardu muddat, gumay kasulupa na pakawladan. Wa alqat ma fiha wa takhallat, go yawayan sunganin amadalmon nagkadaan sa tagu. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, gumaunot ko kadnanian kamya patutun. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ay manusia, matanas ka na pananaguntaman sa taman sakit mo kukadnan ka asampurna panaguntaman ka ni pemberat mo akas kanihan. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini, sasadin sa mibgayron sudaptarian si kukananian, فسوف يحاسب حسابا يسيرا, na mapamagitong din sa itungan amal buhod. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, gumakandun ku mga tungan na inihan mabububaya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri,
na supman so midogon sudaftarian si ku tampar ku talikudan yan fasawfa yad'u thubura na miguraw kiyan dan so kabinasa wa yasla sa'ira gu makasulad ku kadag innahu kana fi ahlihi masrura matanas kanyan nasukat at taguyan sa dunia kung mga tunay niyan na misunur siran innahu dhalla allan yahur mata na yan ayat ang kapianom na di din pakandur kukad na niyan bala inna rabbahu kana bihi basira way namatan asukad na niyan natatap pagilay niyan fala uqsimu bisyafaq napasipa ko sa ibut ko pamuraga mariga wallayli wa ma wasaq gusto gagawin gusto nganin miyat tiga na siyan wal qamari dattasaq gusto ulan igira amin biring latarkabunna tabaqan an tabaq upakasakat kanudan ko sa pangkat pun ko sa pangkat fama lahum la yu'minun na antunay makaaran kiran sadiran kapulatiyaya وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ Guigira abiyati akiran sa Quran nadisiran pangalimbabaan balil ladhina kafaru yukadzibun na kasiran ada pamaratiya nagiran pakambukagan sa Quran wallahu a'lamu bima yu'un naswallah ilbiya matao o kapagan siran il fabashshirhum bi'adhabin alim na pamanutulang kakiran susiksa malay pedes إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات Ugay nasusiran ang yamarataya aguming gagalabaksiran sa mga pipiya lahum ajrun ghayru mabnun nada nabagyan abalas adikumpas Bismillahirrahmanirrahim. Si kung aran wallah ama saling gagaw ama kalimon. Was-samaa'i dhatil buruj. Ibat kulangit akatataguan sa mga darpa o mga bituon. Wal yawmil maw'ud. Guswalungan diin sa alungan ng kiyama wa syahidin wa mashhud gusto saksi gusto pesaksian qutila ashabul ukhdud timurkaan suki mga rakko kakar النار ذات الوقود apoy atatagun say tagun idhum alaiha qu'ud guni asiran namuntod siran kubay niyan wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud asiran na bebantiran sui pekidiran kumya maratiaya wa ma naqamu minhum illa an
لتؤمنوا بالله العزيز الحميد. Nada ini kagwadiran kiran arwar sa kapaparatiran ku Allah ama bagur diitan upudi alladzi lahu mulku samawati wal ard. Sukir ko kapaar ko mga langit aku sulupa. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Naswallah isaksi kulang wantaman. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Matan asiran suminiksa kumya maratiayang mga mama agumya maratiaya mga babay urian yan nadasiran tubat na biganiran susiksa dasiran taubat ku Allah na bagianiran susiksa ku neraka jahannam gu bagianiran susiksa apa katutong. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri تجري من تحتها الأنهار. Mata nasusiran amya maratiaya aku tinggal bekiran sa mga pipiya nada na bagianiran ang mga surga apo pumangundas ko kababaan yan sa mga lawasay. Dhalikal fawzul kabir. Giyutuman sudaag amala. Inna batsha rabbika lasyadid. Mata nasusiksa ukadnan ka natitu mailot. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Mata naskanyan pupunagipon mga din agu pupuruman mga din. وهو الغفور الودود. Guskanyan sumanapi amalay gagaw Dhul Arshil Majid. Akhir qaras asaslan Fa'alun lima yurid. Aing gugulalan yan sunganin akabayan. هل أتاك حديث الجنود. Ino miyakap talingor ka sututulan ko mga tantara. Fir'aun wa Thamud. Asu Fir'aun agusu pagtaw at Thamud. Balil ladhina kafaru fi taklib. Kena kasiran nada pamaratia na sisi kukau ongkir. Wallahu min waraihim muhit. Naswallah na katatam kalanian sum bala-bala kira. Bal huwa Qur'anun Majid. Kena kaskanyan sa Quran asaslan fi lawhin mahfuz. Madadalam kulawh mahfuz. Bismillahirrahmanirrahim. Si kungaran Allah amasaling gagaw amakalimu. والسماء والطارق. Ibad kulangit agus subitun at-tariq. وما
أدراك ما الطارق na antawa imiakan daurka o antuna subitoon at-tariq an-najmu ath-thaqib subitoon amasindaw in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz da abaranyawa abada asumi siapun falyanzur al-insanu mimma khuliq na gedagdau manusia so kya pakapoon ukiat naon khuliqa min ma'in dafiq inadan apuan kuig mini pantus يخرج من بين الصلب والترائب beliau apapakapon ko paglutan o bukukong o siranoto ang mga ama agusto mga gusok o mga ina innahu ala raj'i laqadir matan askanyan na matatangkad agaw siyan kikasuin yanon si kukawiyag-wiyag yawma tubla as-sarair si kwalungan payagun so miyamagma fama lahu min quwwatin wala nasir nada bagriyan ro'o guda tabangayan was-samaa'i dhatir raja' ibat ko kawang gis kesukasuyan mana di kesukasuyan orang wal ardi dhatis sada' usulupa giim babatkad innahu laqawlun fasl kamatan agi Al-Quran ya natitu akatru amyakasunggaya mana amyakasunggayaon suuntul agusribat wama huwa bil hazl go kenabasakanyan kasandagan innahum yakiduna kaida mata nasiran na upagantangan siran sa totoo paantangan na marata wa akidu kaida na upagantangan ako sa totoo aantangan famahilil kafirina amhilhum ruwaida na pakapelagudang ka ya Muhammad sama kafir pakapelagudang kasiran sa dibu mati Bismillahirrahmanirrahim siku ngaran wallah amasaling gagaw amakalimu sabbih isma rabbikal a'la puro-puroon ka, sungarano kadnan ka, amapuro. Alladhi khalaqa fasawa, asun yang adan, gumitong piya-piya. Walladhi qaddara fahada, gu sekalian, so mindidyang ka, na minggu na nao. والذي أخرج المرعى بسكنيان سو بيقغمونيان سو بغبر فجعله غثاء أحوى نا بلوينيان الررق أميتم سنقرئك فلا تنسى Paki bati Amir ka ya Muhammad nading kakalipatan
إلا ما شاء الله إننت سقبيا الله إنه يعلم الجهر وما يخفى mataan askan yani matao ko mapapayag agusto misusulun wa nuyassiruka lil yusra go pulubud na mirka so okay tamalbod fadhakkir in nafa'ati dhikra na pamakatad maka amay ka pakanggiyaguna supananadam sayadhakkaru man yakhsha paqatadam sutaw ama alqan ku Allah wa yatajannabu al-ashqa na paqawatanan sa kanyan umarata yukur الذي يصلى النار الكبرى السوء بقصلاد كوابوي أملا ثم لا يموت فيها ولا يحيا وريان نا ديرو بتاي أو ديرو كوياغ قد أفلح من تزكى سبنر ميا قد أغسطاو أمسوتي وذكر اسم ربي فصلى go kiatan manyan sungaran qad nanyan go misembayang bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya kana ka ilbinyo suqawyawiyag ku dunya wal akhiratu khairu wa abqa asu akhirat itumu agu kakal inna hadha la fi as-suhufil ula matan agyaya natitu matatagu kuma kitab amiyuna صحف إبراهيم وموسى أما كتاب وإبراهيم أقص موسى بسم الله الرحمن الرحيم سيكون غرن والله أما سلنقاو أما قلمون هل أتاك حديث الغاشية إنو أم يقتل مرقا ستتلان كو كي قلوب وجوه يومئذ خاشعة أدن أم غبراس سالونتو كيف قتتي بدن عاملة ناصبة guma galabak kidudu kawan tasla naran hamiyah apa makasulad ko apoy at tanto mayaw tusqa min aynin aniyah papamakay naman kubulan aplikabo ليس لهم طعام إلا من ضريع دا أبغن قنيران أروار كو سرقن لا يسمن ولا يغني من جوع دي يا إبكوليت أغدي بقرن سقاور وجوه يومئذ ناعمة أدنى mga paras salunganutu madadalandang لسعيها راضية سبب كوغلبكران أما سوسوات سيران في جنة عالية سي كسرغا أما بورو لا تسمع فيها لاغية ذاكر جرانون أئلان فيها عين جارية
katataguan sa mga bulan na pagpumanuga. Fiha sururun marfu'a, katataguan sa mga kantir ang mga pupuro. Wa akwabun mawdu'a, mga baso kiadiran. Wa namariku masfufa, mga ulo na kiantiban. Wa zarabiyu mabathutha, mga paramadali kakayatan. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, bayran di penggeda-geda sa mga unta o anda manaya ikiyad naon. Wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at, gusto langit o anda manaya ikinipuronon. Wa ila al-jibali kayfa nusibat, gusto mga palaw o anda manaya ikiyapa makatindigaon. Wa ila al-ardi kayfa sudihat, gusto lupa o anda manaya ikiyakayataon. Fadhakkir innama anta mudhakkir, na pamakay ng kaka asaka na matag pumakay ng ka. Lasta alayhim bimusaytir, kana abasiran ka pakipanagalan. Illa man tawalla wa kafar, ugay nasadun sa tumalikod gumungkir. Wa yu'adhibu Allahu al-'adhab al-akbar, na isiksa ng Allah susiksa mala. Inna ilayna iyabahum, mata nasir kami sukandudan niran. Thumma inna alayna hisabahum, urian yan na mata nasir kami so itungan kiran. Bismillahirrahmanirrahim. Si kungaran wallah amasaling gagaw amakalimo. Wadduha wallayli idha saja, ibat ko tanganayag. Gusto gagawi igiralo minibutang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, kada akan daraynon o kadnan ka ya Muhammad, gudakan yan kararangiti. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dakan daraynonan o kadnan ka ya Muhammad, gudakan yan kararangiti. Walal akhiratu khairun laka minal ula, gu matatangkad sukuri na tumurka di supaganay. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, gu matatangkad bagang kadan o kadnan ka sa kasuswat ka. Alam yajidka yatiman fa'awa, bakan yan ndamaton awataylo na piyakisiap kanyan. Wawajadaka dhallan fahada, gumyatong kanyan amadadadag na pinggunanaw kanyan. ووجدك عائلا فأغنى, gumyatong kanyan amiskin nabigang kanyan sa kakwasan. فأما اليتيم فلا تقهر, naswataylo nading kapangarasi. وأما السائل فلا تنهر, gusto pagpamangni nading kaprarasanga. وأما
بنعمة ربك فحدث Gusulimu ukadanka na pupumanutulangka. Bismillahirrahmanirrahim. Sigungaran wallah ama saling gagaw ama kalimu. Alam nashrah laka sadrak ba'mi dapakal wagarka surah rabka ya Muhammad. ووضعنا عنك وزرك Gu piuka samirka suma penadeka alladhi anqadha dhahrak asumini penadku likudka wa rafa'na laka dhikrak gu ini purwa mirka so tadmerka fa inna ma'al usri yusra namatan aku tunduk semargan amal bod inna ma'al usri yusra matan aku tunduk semargan amal bod fa idza faragta fansab naigira miaqap pasarka nanggal gelbek man wa ila rabbika farghab gusika si kabuku kanan ka pepaharapan. Bismillahirrahmanirrahim. Si kungaran wallah ama saling gagaw ama kalimun. Wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ibad kutin agusu zaitun gusu palau atur sina gugyang kayengad managya Makkah apa narigan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ka saben-sebenar ainad nami manusia si kulbi amapi abuntal thumma radadnahu asfala safilin urianian napakakasuy na miskanyan kulbi amababa kumababa illa alladhina amanu wa amilu salihat inunta so nyamaratya ya guminggal baksiran sa mga pipia falahum ajrun ghayru mamnun kadu na bagianiran abalas adipteman fama yukallibuka ba'du biddin na antawa mapaki ongkirian raka ku urianaya sukukuman أليس الله بأحكم الحاكمين بديس والله إلبي مونتول إكوكمان كو مغاكوكمان بسم الله الرحمن الرحيم سيكونغران والله أما سلنغاو أما قلمو اقرأ باسم ربك الذي خلق pangadika si kungaranu kadnan ka asum yang ada khalaqal insana min 'alaq indadnian semua manusia pun kumangarugu amin batik iqra wa rabbukal akram pangadika kasukadnan ka nalbi maginawa الذي علم بالقلم so yang dao ko kisuratan ko pansum allamal insana ma lam ya'lam inin daunian ko manusia sudinian katawan kalla innal insana la yatgha sebenar
amataan as manusia na pengakualadun ar-ra'ahu istaghna kukailanian sa miaqaturan bisa inna ila rabbika ar-ruj'a mataan asibu qadnan qa ikundudan ara'aita alladhi yanha 'abdan idha shalla aydaqa usqanian apsepar ku'rifun wallah igirami sembayang ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa aydaqa amai kaskanyan na sisi kuturuan udi na ini suguyan suka panangkila ara'aita in kadzdzaba wa tawalla lam ya'lam bi anna Allah yara aigdaqa amai kasupupenapar natumya please gu tumya likod banyan dikatawi amata naswallah na pagilainian kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah gunukinian kamatan audinian gunuki na gandur namidan ku tandungan nasiyatin kadhibatin khatiyah kirak ko tandungan bukug abaradusa falyad'u nadiyan nataganian isaling guguyayan sanad'u zabaniyah katawag nami so kisisya punaraka kalla la tuti'ahu wasjud waqtarib sebenar dingka pagunutis kanyan ku gusujud ka gu pakaranika ku qaddan ka bismillahirrahmanirrahim si kungaran wallah amasaling gagaw amakalimu inna anzalnahu fi lailatul qadr matanas kami na ini turunami Al-Quran ya si ku gagawi as-salat wa ma adraka ma lailatul qadr na anta wa imyakan dawrqa wa antuna su gagawi as-salat lailatul qadri khairun min alfi shahr sugagawi asaslam natumu adisusanggibu ulan-ulan tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr turun roh semua malaikat agusur ruh sebab saidinu qad nadiran maka pantag ku uman isuguan salamun hiya hatta matla'il fajr kalintad sa kanyan taman ku kasbang o fijar bismillahirrahmanirrahim si kungaran wallah amasaling gagaw amakalimu لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين دا kubta dusiran ada pemerhatian perkutirunan ku kitab agusu mga pananakuto wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah
So mga pananakuto ubasiran miya magkar taman sa kaya pakataling makiran o marayag akarina. Rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara. Sugu apun ku Allah maka pepengadi ku mga kitab mga suti fiha kutubun qayyimah kisus suratan itu sa kukumana untol. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة nada maka sesungguhnya susiran api magan ku kitab inun takurian o kaya pakataling umakiran umaraya gakarina. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Ada ini sugukiran arwah sakap susu tayran ku Allah. Atut tulabus niranon so okit ko kapag natao. Asa salim butawan siran. Gusto ki pamayan deniran ko sambayang. Gusto katunairan ko zakat. Giutuman okit auntol. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Matan asusiran ada pemerhatian perkutirunan ko kitab agus mga pananakuto na si kuapuy ko naraka jahannam amakakakal siranon siranman imyak karatarata ko mga kaadma. Innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Matan asusiran amya maratiaya agu pinggal bakiran sa mga pipia nasiran imya kapia-pia ku mga kaadun. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Adan abalas kiran siku kad naniran ang mga surga at tatap apo pamaundas ko kababanian sumangalawasaig makakakalsiranon sadayon. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Miaswat kiran su Allah na keswat siranon mampu. Dzalika liman khashiya rabbah. Na gyutuman na bagyan utaw ay nikalkian sukad na niyan. Bismillahirrahmanirrahim. Si kungaran Allah amasaling gagaw amakalimun. Wal fajri wa layalin ash. Ibad ku fajr. Gusto mga gagawin sisapulo. Wal syaf'i wal watr. Gusto ganap gusto gansar. Wal layli idha yasr. Gusto gagawin igira
akipos. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Basaya di mata tagu suka sepa ku ada nasabutian. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد بنكا دنگدغدا سو ini kiria ukadnan ka ku pagtawad su Iram amang pupuru itindag التي لم يخلق مثلها في البلاد دامي أدانا lagi jalan ku mangingad وثمود الذين جابوا الصخر بالواد gusto pagtao at Thamud aso mianong girbsiran ko دلما كبلنتد وفرعون ذي الأوتاد قص فرعون أدن مغلطقنيان الذين طغوا في البلاد السران نام يا مغقولاكم غيرد فأكثروا فيها الفساد قو بيقن دقليلا رو سقف من الساب فصب عليهم ربك سوط عذاب نا بيقت ترون سيران وقد ننقى سنبرم برغم مغيلوت السكسا إن ربك لبالمرصاد متان أسقد ننقى نتتو أتمتلك فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن nasukman sa manusia na amay katiniubas kanyan o kadnanyan kabigan yan sa menang gu ini kalimo yan naturon yan asukad ng ku na bigan ako niyan sa menang wa إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن نامay katinibayan ka piya kasimpitanyan ko pagpriyan naturunyan asukad ng ku na piya karunda na kunyan kalla sabnar بل لا تكرمون اليتيم أكنا كادينيو بوبروان سواتايلو ولا تحاضون على طعام المسكين غودينيو إبميس قاببقاقنا كما مسكين وتأكلون التراث أكلا لما pagkarabniyo paringgalan sa kaarab akabusaw وتحبون المال حبا جما maubaya kanu sa tamok sa kabaya amitataralo كلا إذا دكت الأرض دكا دكا سبنار ما يكربت صلوبا مربربت وجاء ربك والملك صفا صفا مقتلهما سقد ننقام gusto mga malaikat sisinunday waji'a yawma idhin bijahannam
saluntu sunaraka jahannam يومئذ يتذكر الإنسان na salungan itu na penanadam semanusia wa anna lahu dhikra na ay guna uqap penanadam يقول يا ليتني قدمت لحياتي متريا أيداو أباقبو ميقب مقوت سارققا قوي بيققا فيومئذ لا يعذب عذابه أحد nasik walunganutu nada makapeniksa kusiksa yang aisabu wala yuthiqu wathaqahu ahad guda makapematong kukapematong yan aisabu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah hai nyawa أتتنا ارجعي إلى ربك راضية مرضية ندركا قدننكا أما سسوات أما قسسوات فادخلي في عبادي وادخلي جنتي نسردكا ko mangori pengku gu surga ku surga kan. Bismillahirrahmanirrahim. Siku ngaran wallah ama saling gagaw ama kalimun. La uqsimu bihadzal balad fasfaqu saibat ku engkayengad makna dia Makkah wa anta hillum bihadzal balad asqa nama baling sang kayengad wa walidin wa ma walad gusu mimbawata agusu nimbawata laqad khalaqnal insana fi kabad ka sebenar ainad nami su manusia si ku karumasayan ayahsabu an la yaqdir alaihi ahad banian tatarima sadadun apa kaparun ay sabu yaqulu ahlaktu malan lubada ginian turun miyakay lang ako sa tamok amadakal ayahsabu an lam yarahu ahad banyan tatarima sadal miyakay layron ay sabu alam naj'al lahu aynayn bami dasenggais kanyan sa dua mata walisanan wa syafatain gudila gumbala amudol wahadainahun najdain guping gunana wamiskanyan kudu alalan falaqta'amal aqabah na irunyan da panaguntamani sumapikal wama adraka mal aqabah na anta wa'a imyakan dorka o antuna sumapikal fakku raqabah so kap mamaradika sa uripan أو إطعام في يوم ذي مسغبة ودي ناسو قبق قنا سيك والوان قور يتيما ذا مقربة قوتايلو أمد السبك أو مسكينا ذا متربة ودي ناس مسكين
mideket kubuta. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Urianyan namya baloi yapad kusiran amya maratiaya. Ago ini pipi sairan so kapentang, nago ini pipi sairan so kapangalimangan. Ulaika ashabul maimanah, nasiran man imangatau kukawanan. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. Nasusiran Mia mengungkir ku mga ayat kami, nasiran imang tao kudiwang. Alaihim narun muqsada, kakukuluban siran sa apoy. Bismillahirrahmanirrahim. Si kungaran wallah, ama saling gagaw, ama kalimuan. Wasyamsi wa duhaha, ibad kualungan agususin daw niyan. Wal qamari idha talaha, gusulan igirat yung dugyan. Wal nahari idha jallaha, gusudaun daw igira api ayagyan. Wal layli idha yawshaha, gusto gagawin igira ay ipagkulubian. Wassamai wa ma banaha, gusto langit gusto mimbalayron. Wal ardi wa ma tahaha, gusto lupa gusto kumyayaton. Wa nafsin wa ma sawaha, gusto ginawa gusto mitoon pia-pia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, na inilah miyanon so kapemberadusan yan gusto kapungunutan yan. Qad aflaha man zakkaha, sebenar miya qad sutau asyutin yan na ginawa niyan. Wa qad khaba man dassaha, gusabnar akyawiswisan sutau dia dagi na ginawa niyan. Kallabat Thamud bi tawaha, piyakam bukag upag tao o Thamud so sugukiran sabab ko kaya pangakwalairan. Idhin ba'atha ashqaha, guani bakurut sulbi adarwa kakiran. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها, napitero kirano sugu Allah butawan ninyo suunta wallah gusto kapaginomian. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Napiakam bukagiran sekanian nabi nuiran utu nabi nasasiran ukad naniran sabab kudus sairan na piaka prarampatayan siran. Wala yakhafu qabaha, gu dinyani kelak so kia bulusan utu. Bismillahirrahmanirrahim. Si kungaran wallah ama saling gagaw ama kalimuan. Wallayli idha yaghsha, ibad ko gagawi igrab ki kulob so kalibutang yan. Wan nahari idha tajalla,
gusto daw igira alumini wanag. وما خلق الذكر والأنثى gusto miadun kumama gusto babae. Inna sa'yakum lasyatta kamatan asugal bakyo na sabnar ang bida-bida. فأما من أعطى واتقى na sukman sutaw miya mamagay agu miya nang gila wasaddaqa bil husna gutian tunyan sumapya fasanu yassiruhu lil yusra na pelebud na miron akaparulian yan kumalbud wa amma man bakhila wastaghna nasuk man sutaw miligit gumitiram bisa wa kadzdzaba bil husna gu piakam bukagyan sumafia fasanu yassiruhu lil usra na pelebud na miron kaakirian kumargun وما يغني عنه ماله إذا تردى go diron pakanggaya guna sutamukyan amay kamaulog kunaraka inna alayna lalhuda matan asir kami sutitu aturan wa inna lana lal-akhirati wal-ula gumata narkami sukuring agusto paganay fa'anzartukum naran taladha na piyaki iktiran nami piyaki iktirang korka so apoy apukadad la yaslaha illa al-ashqa dapakasuludon arwar kumaratayukur alladhi kadzdzaba wa tawalla asum tumya please agutumya likud wasayujannabu al-atqa na pakawatanon sumya ng gila sa dusa alladhi yu'ti malahu yatazakka aso pupumagay kutamukyan kadun masuti wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza go penabadan arq o isa tau sisir kanyan alimu ambalasan illa batigha wajhi rabbihil a'la ugay nasinganin ko kasuswatu kadnanyan amma puro wala sawfa yarda na matatangkad akaswatadan. Bismillahirrahmanirrahim. Si kungaran Allah ama saling gagaw ama kalimun. إذا زلزلت الأرض زلزالها أماي كا إلينو كلوبا سو إبلينوغون وأخرجت الأرض أثقالها غو أقليون لوبا سو كيب بندون وقال الإنسان ما لها gumataro o manusia antuna ini yawmaidhin tuhaddithu akhbaraha salungan ito na panutulunyan sa mga tutul rekanyan bi anna rabbaka uhalaha sabab sa matan asukad nan ka na ipagilaham yanon ang kuto. Yawmaidhin yasdurun nasu ashtata
أشتاتا ليروا أعمالهم salungan itu na mamakaliyo sa mga manusia ang bida-bida kapagkilay kiran sa balas sa mga galbakiran. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره nasadan sang gulawla sa timbang bu o kolpong amabya nagkailay niya noto. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره gusadan sang gulawla sa timbang bu o sasram amarata nagkailay niya noto. Bismillahirrahmanirrahim. Si kungaran wallah ama saling gagaw ama kalimun. Wal adiyati dhabaha ibad kuma mga kuda pupululumpat agi makasuswara. Fal muriyati qadha go mga puyan sa kalamaging. Falmughirati subha go pumanibwa ko kapita. Fa'atharna bihi naq'a go miya makakayang bersiran roho sa bayanak. فوسطن به جمعا من البكرانوتو كو قوران كوريدوي إن الإنسان لربه لكنود متى نسو manusia siku makapantak ko kananyan natitu adat tadmian. وإنه على ذلك لشهيد gumata naskanyan sa makapantagro ititu saksi wa innahu lihubbil khairi lashadid gumata naskanyan makapantagko kabayakutamo natunganay aminitarlo. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور banyan diketahui amai kapakalion susisi kuma kubur wa husila ma fi sudur gupayagan susisi kuma rarab inna rabbahum bihim yawmaidhin lakhabir matan asukad na niran sa alungan ito ititu akaib kiran. Bismillahirrahmanirrahim. Si kungaran wallah ama saling gagaw ama kalimun. Al-qari'atu mal-qari'ah so pekatak-tak antuna supekatak-tak wa ma adraka mal-qari'ah na anta wa imyaqan durqa wa antuna supekatak-tak yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth alungan ama baluy sa mga manusia ama kairing sa mga paru-paru ama susulapak wa takunul jibalu kal'inil manfush go mabaluy sa mga palaw ama kairing kubumbular-yudot fa amma man thaqulat mawazinuh nasadan sa tao makapanad sa mga timbangyan fahuwa fi 'ishatin radiyah nasa kanyan na matago ko kawiyag ama kasusuat wa amma man
خفت موازينه فأمه هاوية nasupman su tao amakakep su mga timbangan yan naadar pa yan nasuh neraka hawiyah wa ma adraka ma hiya na anta imya kandur ka o anto na uto narun hamiyah apoy amyak kayaw-yaw. Bismillahirrahmanirrahim. Si kungaran wallah amasaling gagaw amakalimun. Alhaakumut takathur miyaka tembang kakano so kapamagindiga sa kadakal. Hatta zurtumul maqabir taman sa makasungkano ku mga kubur. Kalla sawfa ta'lamun nagnakinyo ka ketukon yudin thumma kalla sawfa ta'lamun urian yan nagnakinyo ka ketukon yudin kalla law ta'lamuna ilmal yakin sebenar uqad tuqainyo sa katao matatangkad la tarawun al-jahim namatana mailainyo dan sunaraka jahim thumma la tarawunnaha ayna al-yakin urian yan namatana mailainyo dnuto sa kailay matatangkad ثم لتسألن يومئذ عن النعيم urian namataan kisir kanulun sa alungan ito sa mga limo sir kanu. Bismillahirrahmanirrahim. Si kungaran wallah amasaling gagaw amakalimun. والعصر إن الإنسان لفي خسر ibadkum masa kamataan sa mga manusia na matatagudin ko kalugi illa alladhina amanu wa amilu salihat inunta sumya maratiyaya Aku pinggalabukiran sa mga pipiya watawasaw bilhaqqi watawasaw bisabr na guini pamagusya tayran sa benar na guini pamagusya tayran sa kapentang. Bismillahirrahmanirrahim. Si kungaran wallah amasaling gagaw amakalimun. ويل لكل همزة لمزة sangat asiksa aruk uman di taliantaan amakasudi alladhi jama'a malahu wa'addadah asu miyani musatamuk na miyatamanun magitong يحسب أن ماله أخلده tatarimanian samataan asutamukian niyamem niyabaluinian sa kanyan akakal kalla layunbazanna fil hutama gnikin ito mataan apusungan din kumakaropata wa ma adraka mal hutama na antawa imyakan dorka o antuna sumakaropata narullahil muqada suapuyo Allah apakakadagan التي تطلع على الأفئدة سبسكياو كما بسو إنها عليهم مؤصدة متانيا
asikiran mikulub fi amadin mumaddada si ku mga pasak ang mga rawa. Bismillahirrahmanirrahim. Si ku ngaran wallah ama saling kagaw ama kalimu. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bangka dakatukoy so inikidyaw kadnan ka kuki mangarak ko gadia. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Banyan datagwa so antanganiran amarata si kukalugi. Wa arsala alayhim tayran ababil. Go gyutonan yan siran sa mga papanok kirang kapa. Tarmihim bihijaratin min sijil. Pagpamangulukiran sa ator apuhan kulipaw akiyumba. Wajalahum ka'asfim makul. Nabiluin yan siran amya kairing kuper akian pauldod. Bismillahirrahmanirrahim. Si kung aran wallah ama saling gagaw ama kalimu. Lilafi Quraish. Makapantag ko kiyasinanad umang Quraish. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Sukya sila nadiran ko katutugalin ko kapanananggaw niyan agusto kakayaw niyan. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Na suwaswatayran sukadnan ang kay abaytullah. الذي أطعمهم من جوع. So migay kiran sa panganangkan pun ko kaor. Wa amanahum min khawf. Go miyakasari kiran pun ko kalak. Bismillahirrahmanirrahim. Si kung aran Allah ama saling gagaw ama kalimu. أرأيت الذي يكذب بالدين. Ino ketukuan ka so ginyan pakambukagan so balas si ku akhirat. فذلك الذي يدعو اليتيم. Nagyutuman so pupunarumag ku wata ilo. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Go dinyan ipamintal so kapakakana kumiskin. Fawailul lil musallin. Nasangat tasiksa arako mga barasambayang الذين هم عن صلاتهم ساهون. Asusiran nasusambayang iram napakalilipatan iran. الذين هم يراءون. Susiran na makilaylayin siran. ويمنعون الماعون. Go arnaniran so kakepian. Bismillahirrahmanirrahim. Si kung aran wallah ama saling gagaw ama kalimu. Inna a'tainaka al-kawthar. Matan as kami na inibigay merka ya Muhammad so madakal amapya. Fasalli li rabbika wanhar. Na
sembayang ka, makapantag ko kadnan ka, gu kurban ka. Inna syani'aka huwal abtar. Matan, aso pagkarangit ka, nasa kanyan, idaatun dasyan. Bismillahirrahmanirrahim. Si kungaran Allah, masaling gagaw, amak kalimu. Qul ya ayyuhal kafirun. Teruang ka, ya Muhammad, hai mga kafir. La a'budu ma ta'budun. Karena abakun di suaswata sugi inyo suaswatan. Wala antum abiduna ma a'bud. Go darqanu ibanyo di suaswata sugi akan suaswatan. Wala ana abidun ma abadtum. Gu darakan ibaku pesuaswata so pisuaswatiyo. Wala antum abiduna ma a'bud. Gu darkanu ibaniyo pesuaswata so giyakan suaswatan. Lakum dinukum waliyadin. Rakyo sookitiyo ko kapag inatao. Narkakon sookitakan ko kapag inatao. Bismillahirrahmanirrahim. Si kungaran Allah, amasaling gagaw, amang kalimu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Igira amyakat talinguma sutabang wallah agus sudaag. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Go may laing ka sa mga manusia. Pagpamanulad siran ku agamaw Allah anda dakdakal. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Na patasbih ka arraksu puri ku kadnan ka. Go pangnikaon sa maaf mata nas kanian natatap apa penarima ku taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Si kungaran Allah amasaling gagaw amak kalimu. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Miailang sudua at tangan o abi lahab. Gumiailang sa kanyan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Daun makanggayaguna sutamukyan agusumya sukatian. Sayasla naran dhata lahab. Pekasurdan ku apuhi apasukayaw. Wa amratuhu hammalatal hatab. Gusok karumanian ma'awid saytagun. Fi jidiha hablum min masad. Kaya taguan suliyan sa tali apa makal. Bismillahirrahmanirrahim. Si kungaran Allah amasaling gagaw amakalimu. Qul huwallahu ahad. Teruangka sekalian su Allah isa-isa. Allahu samad. Su Allah pepengarumanan. Lam yalid wa lam yulad. Da buata gudam buataan
ولم يكن له كفوا أحد Guda amiaden asagindanian aisabu. Bismillahirrahmanirrahim. Seikungaran Allah ama saling gagaw ama kalimu. Qul a'udzu birabbil falaq. Teruangka. Melindung aku ku kanan ukepita. Min syarri ma khalaq. Puon kukarataan unganin ay nadniyan. Wa min syarri ghasiqin idha waqab. Gusto karataan o gagawi igiram niya kalibutang. Wa min syarri naffathati fil uqad. Gusto karataan o Pupumangi eyo pukumanga palot. Wa min syarri hasidin idha hasad. Gusto karataan umakasig igira amyanig. Bismillahirrahmanirrahim. Seikungaran wallah ama saling gagaw ama kalimu. Qul a'udzu birabbin nas. Teruangka amelindung aku kukadnan o mga manusia. Malikin nas apupaar ku mga manusia. Ilahin nas at Tuhan o mga manusia. Min syarril waswasil khannas. Puon kukarataan o pupunsi pupunusok. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. So pupunsi ko mga rarab o mga manusia. Minal jinnati wan nas. Apad ko mga jin aguso mga manusia.